thi trin thani ni gas ni sang ni som ni paruka nia ovel thu thar til theng thar te kan han puang le dona Gulf bial buena Middle East buena tunlai chu khovel mi pui ngai ven ania kan lo hre to ang khan Spain le Morocco lampon boy view zela o Spain Morocco an pon sun zom lok te ang chuan news tanga kan kal don nia Spain le Morocco ramri boya wanga thizat chu somruk pasari an kaita kan hre tangin Spain a suita antia hemi khopuya hian Morocco atang hian lutum tamtakan oma tamtakan lut to nge boka tun haya a hlom pui de ulekin ramrikanin an lut huk maya Spain lama hian su Spain sipai Spain sarkar thupegen sipai te hian nodar na onlet na ten han thoka anin noru boy viawani e tharum thona thlenga hian mi somruk pasari tuna he thu kan bo chela thleng yanin an thi ta reng mai kha boina kha July ni somthum pakhata thleng kha nia voin thlengin boina te naw hila chuak renga Spain sipai te chuan ramrika na ron lut hi dap chu na na thok renga then te chu tanila te han lo biruwa teng chuan khoi thlak tak tak te ponom ani Spain le Morocco ramri seita mona boina chuaka hian somruk pasarian thi kaita Spanish government chuan hemi chungchang ni jan khana puanga thizi nga hian sipai te ne na in bei ton na thi chawni lovin tuipui ron kan te an nia eta hian tuitla ti te anin nor boina awanga boral te teng te po chun om ani Spain lam hianin ramria hian containment barrier antia he tuipui dunga hian tuipui kama hian Morocco tanga ral plante an lu theilo na turin metar zanga asai chutiang daidan na bangchu an siama tuipui rula hemi daidan na bang hi ral plan migrant singruk borvel zet thok khan an ti chiania soini boka soita hmuna hianin inrin ni khanin mi singruk borvel zet lutum khan an lu thuk mai ni kha Spain sipai te hianin not darin thon let na tuna hian thok char sara atiluina manga thon let ngai te pon ni chu innor ton na hi anasa khop maya boina lian taka chuak ta ni ber maya Spain interior minister ina soidanin singruk zinga tamzo khi chuanin Spain ram sung Spain territory an luta North Africa homol pui Morocco lama thon kiran ni le to thu Spain lam chuan an soi ani Morocco lu te hi nun nuam zok le tuam zok nei in beisaya Spain a hetia dan phalawalu thuk nia soi ania siuta hmuna hianin mi singret sang ni vel an cheng sa a heng ho himna security hi anti chevek nia soi ani o Middle East lambuaina hala lian khop maya he thukan bo chela thleng hi chuan US in Iran laka malak na lian kha alakal pui chun jom le taloni na langa amaro su nge thleng zel don hei Al Jazeera hian in live feed in ron pechuaka Tehran once of a decisive response to any US aggression in Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuanin US atanga beina emo Israel atanga beina emo tutiang sipai be pu thlangna engpo anto kani chuanin mani in venna an ram chung ven himna atan an ram ven himna atan anatheng ber an chan le don thu soin Turkey Foreign Minister le Pakistan Foreign Minister le Saudi Arabia Foreign Minister te Iran Foreign Minister hian phone call in a rang thewina bia US atang emo Israel atang emo beina kan tok chun zom le ni chuan anatheng berin kan nor le to don ni ti Iran Foreign Minister chuan soi US hian malak na lian tak kalpu tum ni in langa aboro khan thlir hian kan soi tong khan mania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu White House a lenga February thla a US Iran boina ni somni chung jet in beiton na athlena tanga avoi khatnan Israel Prime Minister hian White House atlo le na masaberania suta chuan enge an soi tak hi hriat ni lo ma se Iran boina chungchang hi an thu pui berni na langa ti chuanin hei Israel chuan pressure lian tak hi ran beina tur laka hian atok meka mipui tamzok le MP te chuanin Iran laka malak na thar kal pui chu
trul ni in an ngai Iran a hian mission kan la ti hlawtling lovani kan la zo lovani ti chu an MP rual te poina an soi ber ni in media then khat te hian an tar lang bokani US le Iran in nor boilai Israel tunruma khan chon an tel talova amai ro chu engtiklai point Iran khan US beina chan let na tan Israel kha be thei reng khania chumi lo dong song tur chuan Israel po in buat se reng ani kha mania ne tene huai White House azin nu khan boro ka in thlak chhoni in langa chu hei media ten nimin lama tang khan an puang ta Israel le US tang donin Iran laka malak na thar an kalpui thut don ni in langa ruwa manna planning tuna hian kal mek ti te media te puan dan ani chumi tan chun Israel po in buat se na saviau maya aram then Iran ron pui thei dur angte nen tuna hian boina thar anan nei chhole ngal panga Hezbollah ne na thom nei vak to lo kha nizan lama chuan Hezbollah le Israel in kara thom thar in beina thar hre turan oma tin Gaza lama po tunaya Gaza hianin Hamas tenan ral thu mantung don ti khan an soi ania chu heta Gaza bot khan hei hi Hamas tenaral thu mantun tur thu khan puang maro su Israel hian ring ther te lova boina thar Gaza po hian chun zom le meka Israel hian be pui thlang na thar kal pui ni soi ani CNN hianin live feed in ron pe boka US chuan akhwale tuite Middle East pumpuya mek te in ring turin a hriatir Trump le Iran in beina thar thleng thut thei le boina lian jok chok thut thei kara akhwale tuite chu avau khan lok ti in CNN hian ron puanga US State Department chuan advisory ni ati CHHUAH Washington chuan Iran laka be pui thlana thar kalpui tum ni in lang ti in chuta chuan Tehran hian US base tamzok pe atum thu puang chun jom ve ngal boka tiangani wang chuan Middle East pumpuya US khwale tuite in ral ring turin US chuan ati ti chu CNN ina tuna ron puan mek chu ani boka hei hi han an le thok hlom mila war with Iran ron tia US is planning new strike on Iran as soon as this weekend ti in CNN hi an ron soya tunkar top hianin Iran laka be pui thlang na thar kalpui turin US en ro manna asiam thu tar langin hei hianin in beina lian jok le mai al jok al zau jok aron siam thei meka swing tika nge hi aron thendona khoi nge US na target don tak puan ni lo ma sela Iran hian anathayang bera chan le ta avo to bokani chuwangin US mi pui helai ram biala mek te US khole tuite to in ring ro ti in CNN hianin US State Department hu CHHUAH hiron puang ani signal the plan Friday ti in will be hitting them very hard ti in tu CHHUAH thar kha ron siamani kha natakin anathayang berin kan beidona kan hit dona ni ti na soi ani US State Department chuanin issue thar ti chuakin travel warning to American in the Middle East ti ania Middle East US khwale tui te jin chuak lo tur le chumi tan chuanin vau khana thar US State Department chuan ti chuakin helaya omtepo arang thayang bera helai mun chua san turin ati nia soi ani he thil an puan lai mek hian Iran chuanin helai rambia le US base a base hun zoma nimin lama te ni zan lama te khan Iran drone te chuanin Kuwait base sa mun ma then khatan target le a chu US Air Defense ten an lo ka plathung he US Iran buaina lian tak mai ron thei tur niang ai mek ani lai hian Gaza lama po boro thara mek ani chumi kai nei vek chuni te pon an langa Israeli strike left a huge crater ti ani hospital hianin Palestinian enclave chunga target engamazat Israel chona beya Israel beina wang hianin khwar thuk tak mai a beina nu ma lian tak mai mu ani ti te ni ya dar kar somli le pariat kal ta chung hianin Palestinian enclave Gaza Israel chon be pui thana thara kalpui ti chu CNN pon an ron puan dan ani China kan so Iranian foreign minister chuanin US beina nataka chan le ta vo ti te
CNN hian an run puan dan an ni boka Abbas Araghchi hian in Pakistan lamte Turkey lamte abi popa US emo Israel emo chuanin bepui thlana kan ram akal pui le ni chuan tin Iran in man lak dan turte asoi ni in CNN chuan atar lang bokani Donald Trump hian engber nge Iran a hian a beidon tak ti chu ania hipoi hi option zinga hian telmek ni na langa CNN lamin an sirchian na hianin CNN Frederica Whitfield interview a hian ama Donald Trump an alo soito energy sites or infrastructure chumilaka bepui thlana tharkal pui chungchang te tin kha AI generated image AI thalak Donald Trump ana aron posa khan Karak Island US Indo thona rol tena an bomal dur lai thalak te han tar langa chungte pochu Donald Trump ana Iran abeina tur abeina hun tur duthlan theizinga omsinga mi ania engbera hian nge US hian malaka tum hi ala chiang lo ani chutiang thila thelmek lai chuan Israel chuan in Gaza a hospital pakhat Gaza Hamas te inkulna ninge yanga ya chuan in bepui thlana tharakal puya hi nimin lama thil thleng khani hospital tuala hian in khwar thuk mai zau box ti omkul maya Israel bom thlakna ni asoi ani Israel sipai te chuan soin helai hospital Central Gaza hospital a hian Hamas ten ralthom tam tak anda AK silai te explosive device te ralthom tam tak Iranin tuna US Iran boina ron irchu hona Gaza Hamas ho ron chethut tura anin buat seina ni soi hania chuta chuanin ralthom tam tak helai dam do ina po hian an chek ani tin Israel chuan soi ani Al Aqsa Mater Hospital ania atuala hianin khwar thuk mai Israel bom thlak na hania an soi chu oma hira phlak takani hetiang bom hian hospital hian deng ta selang chuanin a chhevek theidon tina ani Medallion deuh zong hian US plans new Iran strike tite Iran beitura Trump in bo sena chungchang iron tar lang do sup maya thil thleng hi lom chelo ni te ponan lang he thu gan bo selai thleng hi chuanin hi Gulf State tho news Gulf News ina ron puan ani ve thunga hanen sakvele thuak tiang US is preparing for possible new strike on Iran as early as this weekend in Gulf News te po hian ron puanga news dangte na an puan ang thoka ani heti lai han tui pui lama po boru kala so sang viau mai Gulf tui pui ate oil tanker pahni hi oman tui pui le Hormuz Strait na yakal oil tanker pahni hian be an tok le towa chu nimin le ni zana mathil thleng kha nia engin nge kap ti hi ala chiang lova lima tui pui kam helai Gulf of Oman nei lama hian unknown projectile an timaya akap tu hi hriat ani lova helong hi engine room achia a kanga Iran beina ninge yangai ania maro chu tuin nge kap ti hi an len puang lo ani Gulf News te po hian Iran US boina le thil theng lian tak ron om thei chung chang hian puang ve boka tin US embassy helai biala Middle East US embassy rang te po in ral ring tura hriat tiran ni ti in Gulf News hian ron puang boka ti line hai Kuwait condemn continue Iranian attacks targeting vital facilities ti in tu chuaron siamin Iranina facility poimo tak Kuwait ram chunga mi a target of angin Kuwait chuna dem tak zetani ti te ania hi ni zana mathil thleng kha ania Kuwait a hian target engamazat Iran chuna kapa a then hi kap funi in Iran media te chuan puang thunga Kuwait lam chuan in air defense manga an ka thlak thuan puang ve bok ani tuna hian Israel sipai te chu hai Allah ta nom meka hindona a zuang lut thei mai turin tuna hian an in ring vekto ne soyania chuti lai chuan US pon bill is amile sa te phim khur tur le jindur lo tur le omsa te po chuaka munhim lampan turin a hriat tir boka US Israel ten Iran laka be puithlana thar kalpuan tum ti media tena an puan chu tuna kan soi nen hian ain zul viawani helaram biala US embassy zong te po engamo thleng thut theilaka in ruam man tura hriat tir vek an ni thu kan thulang na te chuan an tar lang bokani tuti lain Jerusalem US embassy te po khole tuite helai US khole tu yom mek te
in ral ring tur le mun him zok pan turin le supply te po in ring turin hriatir an nia hetiang hi tunin beiton na hian a thleng khat veo maya anin chang tona anin beitona hetianga US State Department in a thu chhuah a siam hi alo em lo ani chu enge chan ti chuan beipui thlangna lian tak a hmami ai zonga na in US in a kalpui don nge rei tak he boina hi indona lian zok emo rei zok indona kalpui US in a tum zok nge ti te lian tham takin a chengei don ti chu tuna State Department thu chu atang hian a hria ta khole tuite hetianga in ral ring tur le engemo lian tak thleng thei tur angmaya hetianga man la hi angai thatlak lo vio mai Israel military in an soidanin Hezbollah fighter thanem tak an tha thu an puang nichena kan soita gang khan US Israel le Iran in kara boruak lian tak thei le ranpuak ke mai tur omang hian tuna hian thilakal mekania chutiang nena in kai hnoile Israel ina ma alo lak lok na ninge yangai Hezbollah lama po target enga mazat Israel chuna kap le meka nizan lam khanin bepui thana lian tak Israel chun Lebanon a kalpuin Hezbollah fighter thanem tak an thiani ti in Israel chun thu chhuat tharan siam Hezbollah nena nimin lama Lebanon chim lama Israel sipaite anin beiton na hian na ichil takin ba ina close quarters encounter a hian in Israel sipaite po hliam anom nual ni in puana nia Israel sipai hliam te hi Israel ram chunga phur ngalan ni Iran lam news hi han clear vele ila side b lam hi US pro American news emo hatiang US tran tu deu news te hi chu western news in deu tlang po hi kanan puanga Al Jazeera kanan puang le a tuna hian Iran lam news te hi han puan ve ngai ani site LB kan hriat ton ve hi ngai Iran ready to worst case scenario in the next 2 years ti in and vice president hian a puanga Mahar news agency hi han en lok tiang John Hunger fuel depot US Ali Salem Bay sami ti chiatani ti in Mahar news agency hian a ron puanga helai hi Ali Salem Air Base hi Kuwait base sami ani Ali Al Salem Air Base hi Kuwait amini in US Air Force mun pakhatania heta hian darkar somsari panikal ta chung khan Iran chuan ma ala be pui thlaka drone dana hangar te le fuel da thatna fuel depot te po an kap siani in Iran lam hian thu chhuat har an siam Mahar news agency na tarlan danin strike on Iran infrastructure truly US hegemony fall di in thu chhuat har an siam boka Iran infrastructure beina engpo chu US chiadna tur US lak chiadna tur marroyani ti in Iran lam hian thu chu an siam bokani Mohammed Mokbar senior advisor to leader of Islamic Revolutionary Ayatollah Sayyid Mostabak Khamenei Iran Supreme Leader Mostabak Khamenei senior advisor zingami Mohammed Mokbar chuan thu chu aron siam ve thunga Donald Trump US president hian in Iranian target engpo energy sector te aron beyani chuan chu an chut ngun viawangai donani chu US chiatna marruai ni donani ti in chu aron siama Iran target engpo an beyani chuan chu tengang chiatna lian chu Middle East a hin a thleng chho tan don tun ma zong ai na in beina hi al zau donani in beina hi turu donani ti in kumzan hi somnga zetin rorel na chu atlu chhedonani ti in Iran lam chu US an vo ve khur mai bok okha ka Middle East lam chu han ni taphot sela Russia Ukraine lama point pon tur lian tak kan na hei Russia missile attack kill at least 9 in Ukraine Kiev ti anileta tun haya in chanton na lian taka chho mol mai ni drone manga in beiton na te mania khan kha wealth berries mun Russia retail company lian tak mai Russian Amazon anti hial khopa company lian kha an warehouse pasari ngot Ukraine drone te khan an beya chu warehouse mun rang Russia khopui rang mania Ukraine drone te hin an target ani athanan kap alan kap cheboka Russia sipai mamo supply chain tu te an ni ti in Ukraine chunan pu ani kamithlen nu khan Ukraine kha Russia kana chang leta natak main ballistic missile poka blut nual nia soyania chuta Russia chuna chang let le chuta Ukraine chuna chang let le chumin hu chuanin Russia chun darkar somni palikal ta chung khan Ukraine ballistic missile le drone ka blut in hei tuna hianin mi pakwalai mai Russia beina wang hian an thile ta ni Kiev
ballistic missile drone te Russia chon ka blutin heta hian a lo bera mi pakwan thi mi somthum pathum an hliam ani tin President Volodymyr Zelensky chuan soin Russia in ballistic missile hmanga an beitak fowa chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky hian athungai bok interceptor kothlang lama tanga man mo taka mamo ani thu a soinon lea tuna hian missile interceptor kan ngai ruai chu ni to a kan tla cham viau to ni kan mamo em to a US Patriot Air Defense System yana aka CHHUAH missile interceptor ranglama min peturin kan ngen cheu ani ti in khothlang lam Zelensky chuna trao le mek Russian strike launch against Ukraine overnight into Saturday, including 27 ballistic missile ti in Al Jazeera hinarun puanga in rinnia Russia na Ukraine abena khan ballistic missile somni pasari zetan ka blut ne soi ania pakhat chi anlo ka phlani in soi ani Ukraine an chet na turu viau ni in langa amai ro chu Russia hen mi pui mun ma a target lo ni in langa ballistic missile somni pasari zinga pakhat chen lo ka phlani chuan somni parukhian poyan khoidon ti na nia chu building le mun poimo dang an kap seviau don ti na ni amai ro chu mi hring omna kha an target lo nge ni ti chung chuanin ballistic missile somni paruk puaka ballistic missile somni parukhian poyan khoidona mi pakwa an thi ania engpo chuni se ballistic missile somni paruk puaka som mi pakwa chau thi chu Russia hen mi puimun ma target lo ati thayome Hetil tlengi tak ani chuan ballistic missile somni pasari Russian an ka lu a pakhat che Ukraine an ka phlani chuan Patriot Air Defense System interceptor missile hi an ngai an nei mang to lo ti hi adik viau turate po han ngai taila Ukraine hi amma chuan USSR Soviet hunlai ral thuam mangtu le nei tu an nia Soviet USSR khan Ukraine te Russia te po khan tel tlang veka maro chu lo ke cheta ka wangan Russia hi ding changta bera Ukraine po hianin Soviet hunlai ral thuam tam tak kha an chom ve thowa chu an man ber te po khani tanele somni panni February thla a in dona tranani tangkhan Soviet hunlai ral thuam ten mang na saviawan mang zauze an mang charsara maro chu khatiang in dona lian le rei tak om don ti hrebi kheklo le stock an nei lova ral thuam thar siam chom lova potlang ho puina khananin ngatta a potlang ho in air defense state hona te tengte sipai motor le ral thuam tam tak mang khan an vurani nuna hian air defense phei chu khotlang ral thuam an ngat deuh top to ni abikin US ral thuam US Patriot Air Defense System hi Ukraine hian an mang ta bera US hian direct in peloma se nei to ram thren khat kaltlang in US hian Patriot hi pe ni soi ani kha chu interceptor hi Ukraine hian siam chuak velawa interceptor pakhat man ringot po dollar maktaduai tel fe mai ania mania kan soita kan khan Zelensky khan Trump hena khana deal ani amma ero chu indona US heta Gulf biela ain rol ve meka interceptor tamzo kan momolai lo ni ve kher boknen US na Ukraine ta na interceptor tamjok pek chu thil theini bik lo ani chu wangin Ukraine chuana siam chua intum ve turani ti in siam chua phalnde po Trump khan peka tum thu te kha soi ani kha chu niya drone ka thlak ero Ukraine henan ne so vio to a drone technology atun hayan thang vio maya drone thatak takan siam chua ka alo ka thlakna anti drone system te pon siam chuak mola Russia na drone ka lu angte phei hi chu za asom cooperate person hi Ukraine han lo ka phladeu zel ani tun ha US President Donald Trump chuan Ukraine ven him na chungchang an soya Patriot Air Defense System interceptor tamzok konturin US angen non le a amma ero chu hei hi US hian an larem ti puilo nia soi ani engpo ni se US hian interceptor tamzok Ukraine tan thon tura nei to big lawang ti hi defense expert tam tak ngai dan ani Gulf biela hian engchen nge buaina US hian ama chhon do na hriat lova hei tuna poni chena kan puan tak chi angkhan borok lian tak mai in mung chhom meka chunga te chuan US hian air defense interceptor tamzok alama modon Iran hian a theina zongzong aral thuam nei zongzong mangpon US base te hi le Israel ngei po arun kap chur lawang te soi thei lawa chumi lo kap thlaturin interceptor tamzok US chuan ama molai lo ni ve mek boka Ukraine supply chu ahar sari viau mai thei ani ole puan tur hi chu kan nga viau na chungin khati china khan kan handu tok photanga Ovel thil thleng thar thu tharram bel buena international news politics la kai noite
he channel a hian irregular taka ti chu a thin ania in lo ngai chang zel dawn nia